nakubonye murakoze ikibazo nari mfise kimpagurutse muhira no munsi ni ikibazo gikomeye. Icyo kibazo nuko umukurira kijya gihugu cy'u Rwanda kandi uri impande y'u Burundi. Ewe ndi Burundi kazi ariko ndi umunyarwanda. Mama n'umunyarwanda, papa n'umurundi. Ikibazo uraretse pe Uburundi bupfega nyakuba. Uretse nyakuba. Turakwingize nyakubahwa. Mureke twumve ibyo avuga. Turakwingize nyakubahwa. Nture ku Burundi bupfa ngo bugende. Urabona ko ari wo kizigenza. Ndakwingize nyakubahwa. Turagutumye nyakubahwa. Gira ikigongwe. Ibyo uvuga birumvikana ariko urakabyaranye nyakubahwa. ngira ngo cyetse umuntu naho ubundi turacyarwana n'u Rwanda ubundi ariko ibintu bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Navuga ngo amazi yarenze inkombe, navuga ngo abarundi urwego ibintu biriho tape ibintu biriho nukuri bibaye tasi cyangwa se bibaye bibi cyane kugeza ubwo basenga bakavuga ngo mana turatakambiye perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame atabara Burundi. Kugeza ubwo abarundi basenga, kugeza ubwo biyamamura bakavuga ngo kuturanye n'u Burundi kuri kiongozi wa nchi ya Rwanda watubabariye ukaca inkoni zamba mubyeyi. Uyu mumama yapfukamye yabogoje ararira aravuga ngo watubabariye mubyeyi, ukiyumvira ugaheza ukitegereza ikibazo kiri i Burundi. Aba bari gusaba nyakubahwa perezida wa Repubulika bavuga bati dutabare, abandi barapfukamye bati Pacifique dutabare Pacifique, abandi barapfukamye bati akatorwasa, abandi barapfukamye bati General Godefroid Niyombare dutabare, abandi barapfukamye bati Redi tabara. Ese izina ni ryo muntu koko muri Redi mutabare? Muri Redi muriteguye gutabara abarundi? Abandi bati Imana yaranadutaye twebwe abarundi ntabwo tuzi aho turi, ntituzi naho duhagaze, ntituzi n'ibyo turimo. S'il vous plaît, Imana y'abarundi yagiye he? Imana y'u Burundi bahiye? Aho ibintu bigeze abantu bose bari kubishaka bakabibura, meaning yabyo yarabuze vraiment. Urukiza rw'u Burundi rurihe? Ninde muntu warokora u Burundi? Ninde muntu wacungura u Burundi? Ninde watabara u Burundi? Ninde wakiza u Burundi igisuzuguriro bwambaye mu makungu? Ninde watabara u Burundi amaboko y'abadayimoni? Koko u Burundi inzoka zarahateraniye, ingwe zirahateranira, abadayimoni bamwe muzi nabo mutazi barahakoraniye, barasambura, barasenya, barakubita, barica. Noneho nabonye na HCR yidekarara ngo gufasha impunzi z'abarundi ngo ibivuyemo. Mana nkuko wafashaga basogokuruza, ndagusabye ufasha abarundi Imana, ndagusabye utabara abarundi vraiment. Kandi ndi seriye, umurundi ageze ahantu avuga ngo niba byashoboka Burundi bugatabarwa, njyewe mureke niba hari cyakorwa Burundi bugatabarwa, abarundi benshi bapfa ariko bugatabarwa. Niba hari icyakorwa abarundi bagatabarwa, iyo komite bakoteza ariko Burundi bugatabarwa. Koko kuzi Kigali inama igaterana
ukifuza leta ya Kigali abenegihugu bakabisaba. Neva yigeze ahagarara ikisasa aravuga ngo abanyarwanda bazifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Kigali ngo bazaza zabaha igihugu anabatiza igihugu. Uyu murundi nawe ntabwo ari byo yavuze uyu munsi, ariko yasabye aravuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika. Abantu baramukomera baraseka cyane, ngira ngo ni bya bikorane byo hanze abanyarwanda bajyaga bahurira mu cyitwa Rwanda de, guhura nyine baturutse mu bihugu bitandukanye cyangwa imihingurire itandukanye bagahurira ahantu. Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda abarundi bamusabye, ariko nawe ntiyabyishyura 100%. Aravuga ngo biragoye, ariko iby'u Rwanda ava cyangwa se cyakwanza n'u Rwanda, ibyo bindi nabyo umuntu asa n'upfubirije mwaho. Ninde muntu uri bubatura Burundi? Ninde muntu uri bubohora Burundi? CNDD-FDD irashaririye mu matwi y'abarundi, yabaye umururazi mu mitima y'abarundi, yabaye akasamutwe mu Burundi. CNDD-FDD byabaye ntasi, kuko aho ibintu bigeze abarundi bo baritegereza Uburundi bwabo bagasanga n'ibyari bihari ntibyarinzwe ngo basigasire. Hari ukuntu usanga ibintu bihari nyine ukabirinda ntibibe nabi, yenda ko nta bindi ushoboye kongeraho, ariko n'igihe wasanga bike ukongeramo ibindi, wagusigiye itarana agasanga zarungutse, hari n'uzibika neza akazigubikira nyine waza akazigusubiza. Abayoboye Uburundi ntabwo bo muri ibyo byose ari ibyo basanze no gusenya, ari n'ibyo bo ubwabo navuga bakabaye bongeraho ntabyo bongeraho, ahubwo byabaye ndasi. Kandi ingoma yose igira abantu bameze nka Mbayahaga bashobora kurwana no kugihwereye, bashaka kurwana intambara iyo ariyo yose, bakarwana intambara hasi hejuru kugeza ubwo bo babonye, si ubwo mbyite ngo iki, bo biboneye nyine ubutabazi. CNDD-FDD iri kurwana ngo igumane ubutegetsi, ariko nta kindi, nta terambere, nta mpinduka. Oya, opozisiyo yose yewe n'utari muri opozisiyo yigiyemo, n'udasenga ubasengera Uburundi, n'utarira ubararira, n'utabibona ubu noneho harabibona, n'utabyumva ngo barabyumva. Ngira ngo ubu nta muntu n'umwe utari kubona aho Burundi bugeze, ko buri gusoma nturi. Ninde muntu uri bubohora Burundi? Ni Niyombare. Kagame arabubohora, inama iri buterane i Kigali cyangwa iraterana muri Kongo, Uburundi butabarwe. Mwiro muri kumwe ati inzozi zacu ni nziza, ejo ni heza. N'icyo Imana yavuze ni cyiza, n'icyo Imana yahishuye ni cyiza. Zabika zitabika egare gutabarwa, zabika zitabika egare gutabarwa. Wiratabara, iratabara, obyebera, obyebera. Iratabara, iratabara, obyebera, obyebera. Nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose mbivuze nkwereka ko ikibazo kiri public, ntabwo ari ikibazo kiri mu kinyegero, ntabwo ari ikibazo nje mbona jye ubwanjye njyenyine, ahubwo Umurundi ahaherereye hose n'abaperezida barabibona, isi yose irabibona, na Kagame urabona yarakibonye. Ni ukuvuga ngo utabibona n'uburenganzira bwe. Abanyepolitike barwanya intambara y'umunwa cyangwa se y'amajambo, barayirwana ngo barebe ko bakikiza CNDD-FDD, birananirana.
abasenzi barasenga bashyira amavi hasi, bashyira umutima hasi, barizera. Imana ivugana nabo mu ibarabara, mu ishengero, ku karago, mu ishyamba, mu butayu cyangwa mu bugaragwa. Abanyantege nke baragwa, abandi barabandanya, abandi bacumva ryajwi, bategereje ibyiringiro bidakoza isoni. Abarwanisha umuheto, amasoro cyangwa se amasasi n'ibindi, aribo ba Reditabara, ba Godfrey Niyombare n'abandi, baragerageje kubogoza, gutembagaza cyangwa se guhirika CNDD-FDD. Biranga, ntibyacamo, ntibyakunda. Ariko Imana itabara, ishobora byose, bidasabye ingabo nyinshi, bidasabye ngo habe iki cyangwa hakorwe iki, nagira ngo nkumenyeshe cyangwa nkubwire ngo Imana ibyo byose yarabibonye, izanye ingabo zije gutabara. Mbonye ingabo ziza gutabara. Kandi ibi ntabwo nabwira abantu ngo ni igihe cyo gusenga, oya. Ngo ni igihe cyo kugira ngo abantu ngo bemere, oya. Ni igihe cy'ibikorwa. Ni igihe cy'ibikorwa, mukabona Uwiteka Imana Nyiringabo atabaye. Ni igihe mwebwe muri kwitegereza, mudashobora kureba, mudashobora no kubona, cyangwa se mutari no kumva, ariko cyangwa se abantu banataye kwizera, ibyiringiro bibashizemo, Satani ikaba imaze gukamura umutima wawe, ikubwira ngo eske watabarwa nande? Batabaje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, batabaza nde, havuga nde, hakorwa iki? Opozisiyo ntiri hamwe, politike ntiri hamwe, uwadutabara ninde? Ariko Uburundi ibyiringiro, harimo abantu bajya banyandikira ngo mu 1900 ngo ibyo bintu ngo Imana yarabivugaga, ngo nje ntaravuka sava, ariko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Hagiye kubaho ipfu, hagiye kubaho urupfu, hagiye kubaho gutsindwa kw'abadede iteka ryose. Apana umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Nta kiroberi kizavuka ngo CNDD-FDD yatsinzwe, oya. Kandi Uburundi buviriyemo rimwe APR. Kandi Uburundi buratabawe AZ, kuva hasi ukagira hejuru. Kandi mpumurije Abarundi, iterambere mutigeze muronka kuva Uburundi bwikukiye, ntabwo bwari kuza ibimutabibe. Donc Abarundi muzaba muzi igihugu cyanyu aho cyageze, bagituka, bakigaya, bacyanga, bakirwanya. Uburundi buzaba buzi neza 100% ahantu igihugu cyabo cyageze. Satani akigaraguza gati mu makungu, mu gihugu imbere, abo hanze, abinyuma, abimbere. Kandi Abarundi bazashyira hamwe, nta by'Abahutu nta by'Abatutsi. Mbabajwe n'umuntu utazahagera, mbabajwe n'umuntu utazaba kuri iyi ngoma, shenguwe umutima n'umuntu utazagera muri iki gihugu. Nukuri uragowe, birababaje. Cyangwa se ukahagera uri casualty, cyangwa ukahagera utari bwumve ugusosa cyangwa akanovera k'igihugu cy'isezerano, cyangwa icyo twita amata n'ubuki. Ngo Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'amahoro, Yerusalemu tuzayigendagenda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu umurwa w'amahoro. Iri sezerano rigiye gushika, kuko ari isezerano riremereye, ni ngombwa ko rikora ibitangaza.
hagomba gupfa abantu utizigaga kandi bakomeye baremereye. Isezerano rigiye gushika rigomba gushika ko ababimenya ari benshi iby'iri sezerano ry'igihugu gishya, n'ababizi bakaba ari benshi iby'iri sezerano ry'igihugu gishya. Niyo mpamvu nta ntumwa ya ntumwa yindi, Imana igiye gukora ibitarakozwe mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Uwiteka agiye kwitamurura mu gicuku cya nyuma. Ifarashe n'uyihetse agiye kubisuka mu nyanja. Uyoboye CNDD-FDD nayo ubwayo n'imikokote yabo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Hano rero hagiye kuba isaga cyangwa se isanganya cyangwa se ibidasanzwe kugeza ubwo uri muri Amerika azabimenya, uri mu Burayi azabimenya, uri muri Canada azabimenya, uri muri Australia azabimenya cyane rwose. Aho rero harimo igihe umuntu akubwira, ariko Imana ntinegurizwa izuru, kandi Imana ntikomwa mu nkokora cyangwa se mu ngata. Hano hagiye kuba ikintu maze umwaka urenga nkivuga, hari n'abandi bahanuzi bakivuze, hari abafunzwe babizira, hari abapfuye babizira, hari n'abahunze babizira. Ariko ibigiye kuba bizacura injereri mu matwi y'abantu, bizikubita umuntu wese avuge ngo kweri iyi ni imirindi y'Uwiteka, ziri imbaraga z'Imana, ubu ni ubushobozi bw'Imana. Koko harimo abantu ngo bemera babonye nka Toma. Ndakuremesheje ugiye kubona kandi uzemera ubonye koko neva ibyiwe byaheze. Nta nubwo ntibigarukaho cyane, ibyiwe byaheze. Ari uwo Reveriyani, ari uwo Ndakugarika, ari uwo Ndabirabe, mwese icyo nzi cyo ni uko mugiye kumenya ko tutavangiwe kandi tutihamagaye kandi tutirobanuye kandi tutitumye mu murimo, ahubwo uwadutoranyije n'uwadutumye intego ye kwari ukugirira neza Uburundi. Ndetse namwe iyo muza kwihana mukumvira, mwari kuba abaraganwa na Kristo, murabaraganwa na Kristo. Ariko ko mwinangiye umutima, mugakamandaza umutima, mukavuga ngo mwe mwariye n'abana banyu bari kwiga, mwananyoye, ngo ibindi ntibibareba. Oya, Yesu ni se w'Abarundi bose, kandi data ni data w'Abarundi bose, kandi mwe mugera ayoboye igihugu cyose. Rero iyo agushyizeho ukayobora igice, ibyo bintu niwe bigiraho ingaruka. Niyo mpamvu Uhoraho yamaze gufata ikemezo n'umwanzuro wo guhirika no kubogoza CNDD-FDD. Cyane rwose. Buno tuvugana, ijuru ryarinjiye, n'abakoreshwa barateguwe, n'ibintu byose byarateguwe. Igisigaye ni iki? Ntacyo. Ni itangazo, ni amaso yawe n'amatwi yawe n'akanwa kawe kagiye kumva, akanwa kakavuga, amaso akareba, amatwi akumva isezerano, izandugu y'isezerano igarutse. Abadede barayishimuse bayijyana mu bidafise ikimazi, ariko isandugu y'isezerano iragarutse. Isandugu y'isezerano iragarutse. Isandugu y'isezerano iragarutse. Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, ukinga ntihagire ukingura,
kandi ukingura ntihagire uwukinga. Avuga aya magambo yeruye ati shyize imbere yawe urugi rukinguye, ntawe ubasha kurukinga, ntawe ubasha kurukinga. Hari inzugi z'imitamenwa, hari inzugi z'amazu, hari inzugi z'imodoka, hari inzugi z'ijuru, hari inzugi z'ikuzimu. Shyize imbere yawe urugi rukinguye. Uyu mubiri wambaye ubudahangarwa, ariko hari igihe abarozi bawukingura bakinjira. Isi yambaye ubudahangarwa, ariko hari igihe abantu urwo rugi rw'isi barukingura cyangwa rukabananira. Ofete hari ibyo ufitiye ifunguruzo, hari n'ibyo utagirira ifunguzo. Hari ibyo ufitiye kontaki, ariko hari n'ibyo udafitiye kontaki. Shyize imbere yawe urugi rwuguruye. Yosefu yarakomanze, birananirana ko urugi rw'inzozi yari yararose rwuguruka. Moridekayi aradodora, birananirana ko amakuru yari afite yiboneye n'amaso ye, babaroga, babaraguriza, babaterekerera, ko urwo rugi rwakinguka ngo ubwoko bw'Imana butabara. Ariko ishobora byose, isumba byose, ivugana n'abo yacunguye, n'abo yaremye, n'abashyize amavi hasi, n'aboroheje mu mitima, n'abaciye bugufi. Ndababwira ngo shyize imbere yawe urugi rukinguye, ntawe ushobora kurukinga. Hari igihe ukingura ubucuruzi, Satani akaguhombya akabikinga. Ukugurura urugi rwo gushaka umugore ngo mubane, Satani agashyira imbere akabyugara, nturongore cyangwa nturongorwe. Hari igihe uteganya kubyara, abadayimoni bakugara ngo utabyara. Hari igihe uteganya viziyo naka cyangwa se iterambere naka, umwanzi akagenda akakomatanya, akaboma ibintu nk'ibyo, akacomangatanya, mugabo bikananirana. Nagira ngo nkumenyeshe ngo ukinga ntibakingure n'umwe, kandi ukingura ntibakinge n'umwe. Uwo yitwa intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, umwami w'abami Yesu Kristo kandi w'i Nazareti. Mungu asifiwe. Hari igihe usanga ijambo cyangwa se ijambo ry'Imana abantu baca ku ruhande bakigira mu bidafite ikimazi, ariko ijambo shyize imbere yawe urugi rukinguye, ntabwo ari urukinzi. Eske mwakizera ko Imana ikinguye mu Burundi? Satani yarugaye, arafunga neza, abarundi babura inzira. Bamwe bari guca mu mahwa, abandi bari guca mu mabyi, abandi bari guca mu nzira zitarizo, abandi bari gushakisha ubutabazi, bari gusoma nturi. Ariko shyize imbere yawe Burundi bukinguye. Harahiriwe wowe ushobora gutaha i Kanani. Urahiriwe vrema, urahiriwe. Iri jambo Yesu abwira itorero ry'i Filadelfiya, akavuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya, hari harugaranwe, hari hafungiranye, hari hugaye. Imana iravuga ngo ndashyize imbere yawe urugi rukinguye. Abantu bari bamaze kwiyakira ko bitazakunda, bitazashoboka, bitazanemera, nta nigaruriro, byaranaheze, byaranarangiye, banashinzeho umusaraba. Ariko ushobora byose aravuga ngo imbere yawe nashyize urugi rukinguye, kandi nta muntu ushobora kurwugara. Ni ukuvuga nta muntu n'umwe ufite urufunguruzo cyangwa kontake yo kugara aho Imana yuguruye. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikugururire. Hari ibyo karande zafunze, hari ibyo abarozi bafunze, hari n'ibyo nawe ubwawe wafunze bw'intege nke zawe, hari n'ibyo wihenda, hari n'ibyo wibeshya, hari n'ibyo ubona byacanganye. Mugabo nta gushidikanya, imbere yawe hari urugi rukinguye rw'iminsi isigaye. Ku kwezi kwa karindwi ntikuri burangire, ukwezi kwa munani ntikuri burangire, Imana itakweretse neza yayo n'ikiganza cyayo ngo ukibone. Iminsi isigaye urabona ikiganza cy'Imana, za nkovu zibone, ubonemo imbabazi. Hari uburyo abantu batakugiriye imbabazi, hari n'uburyo nawe utigiriye imbabazi.
ariko imbere dufitemo iminsi 35, iyi 5 isigaye n'indi minsi 30 isigaye. Hari ineza iva i Gologota, hari ineza iva mu ijuru, hari ineza y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo. Shize imbere yawe urugi rukinguye, wasanga amaguru yawe barugaye ngo utazagera muri Amerika cyangwa Canada cyangwa Uburayi, cyangwa se utazanava mu ibyo bihugu nguze muri Afurika. Wasanga iwawe ntawe uhinjira w'umunyacyubahiro w'umumaro ku buzima bwawe. Wasanga ibifite agaciro byugaye, wasanga isezerano ryugaye, wasanga inzozi zawe barugaye, wasanga ubuhanuzi ufite bw'ibyiza byugaye. Shize imbere yawe urugi rukinguye, nta muntu ushobora kurukinga. Kandi marayika w'ukuri wandikire itorero ry'i Filadelfiya, uru rwandiko urusome neza, urwumve neza, ni mu byahishuriwe Yohana. Yego, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya. Niba uri mu ishengero, bera ikirundi vuga ishengero, ikinyarwanda ikavuga itorero, ukaba uri mu ruhande rwa Kristo, ukaba uri muri kote y'umwami Yesu, iri jambo ni ryawe, uru rwandiko ni urwawe. Tujye tubona iposita yizana inzandiko, tukabona abantu bakundana barandikirana kuri email cyangwa kuri WhatsApp cyangwa FB cyangwa n'ahandi hatandukanye hashobora kunyura message y'inyandiko. Ariko na Yesu yaravuze ngo hari abantu banjye ntumye marayika ntanzura urwandiko agende n'umutima we n'umubiri we n'ubwenge bwe n'agakiza ke. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya, umubwire ukinga ntibakingure. Arakinga kwa Satani, ariko akingure mu mugisha kwa Data na Mwana n'Umwuka Wera. Ukugomorera umugisha afunga umuvumo, ukugomorera umugisha afunga inyatsi, uguha urugo rwiza afunga urugo rubi, uguha ijuru afunga ukuzimu ku buzima bwawe, koko kila mtu na chikapu chake. Uguha iterambere akuraho ikibi cyose cyarihagarika, agashyiraho ibarabara ry'ibyiza. Uguha agakiza akuraho ubupagani. Ni ukuvuga ngo ukinga, icyambere arakinze kugira ngo hatagira umuntu ukingura, kabiri arakinguye kugira ngo hatagira umuntu ukinga. Hari ibyo akinguye ariko hari n'ibyo akinze ku buzima bwawe kandi agukingire. Dawidi yaravuze ngo umbere ingabo inkingira, umbere igihome, ingabo ikingira igituza. Akagabo gahimba kandi kataraza, Imana ikingure ibintu utakeka gutizigaga, ibyugurure ku murango, kandi yiheshe icyubahiro, yubahisha umwana wayo mu isi. Yego, ko bw'isezerano n'ijambo ryiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hari igihe abantu bo ubwabo batitahura cyangwa se ntibimenye cyangwa se ntibabyiteho ntibanabizirikane, ariko ubu tuvugana intego n'ukuboko n'ikiganza by'umwami wacu Yesu Kristo bigiye gukora kuba mwizera, kuba mwemera, kubasenga, bigiye kuba successful, birisisinge bibe sawa. Nagira ngo nkumenyeshe ko nawe byakubera, nagira ngo nkutangarize ko nawe uri umwuzukuruza wa Aburahamu. Ntabwo wavukiye kuruha, ntabwo wavukiye amarira, ntabwo wavukiye gukogwa n'isoni no kumaramara. Nta nubwo uri igisigara, nturi umurizo, nturi igiteye isoni, ahubwo uri umuntu Imana yaremye mu ishusho n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Rero hari igihe umuntu avuga ijambo akavuga irindi, agakora ibintu, agakora ibindi abantu ntibumve, ariko nkuragije Imana Data n'umwami wacu Yesu Kristo ndetse n'Umwuka Wera mu bakingurirwa ubemo, kandi no mu bo Yesu akingiye abazimu n'imizimu, nawe akingiye iyo myako n'imikoshi, na jewe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.